1893. Bugari osnivaju tajno društvo u Solunu u kući solunskog bibliotekara Ivana Hadži Nikolova pod nazivom Bugarski Makedonsko-Odrinski revolucionarni komitet ili kraće BMROK. Već 1897. organizuju i podkomitet organizacije pod nazivom Društvo protiv Srba. Postavljeni cilj bio je, citiraću, ognjem i mačem iskoreniti Srbe u Makedoniji. U Vardarskoj Srbiji, odnosno Makedoniji, današnjoj Severnoj Makedoniji, tada je živelo 1.200.000 Srba. Zanimljivo, čelni čovek podkomiteta bio je Dame Grujev, odnosno Damjan Grujić, pitomac društva Sveti Sava u Beogradu. Organizacija sve do 1919. godine zadržava u svom nazivu deo Odrinska, odnosno Jedrenska. Već posle Prvog Balkanskog rata i zajedničko srpsko-bugarskog osvajanja Jedrena bilo je jasno da potpisnice Berlinskog sporazuma neće dozvoliti prelazak Bugarske na južnu stranu planine Balkan, jer bi time preko Bugarske bio otvoren put Rusiji prema dugogodišnjoj njihovoj fiksaciji i fascinaciji Carigradu, što je i bio osnovni motiv smišljenja takozvane Velike Bugarske. Od Nejskog sporazuma 1919. Bugarska gubi interes za Trakiju i usmerava delovanje organizacije ka Vardarskoj Srbiji, odnosno na Vardarsku Srbiju. Od tog vremena do današnjih dana naziv organizacije je VMRO. A šta su joj stvarni ciljevi? Na možda najjednostavniji način objasnio u svom intervjuu u Zagrebu Vančo Mihajlov, čelni čovek VMRO ujedinjenja od 1925. do 1944. Inače, u Hrvatskoj je boravio kao saborac Ante Pavelića od 1941. do kraja rata, a intervju je dao Nemačkoj telegrafskoj agenciji 9. marta 1944. Mihajlov u intervju doktoru Heinzu Grunertu kaže sledeće. Makedonija je samo zemljopisni pojam. Njezini žitelji samo iz praktičnih razloga koriste regionalno ime Makedonci, kao što neki u Hrvatskoj kažu da su Bosanci, Dalmatinci i slično, u Nemačkoj Prusi, Bavarci i tako dalje, ili u drugim područjima Bugarske, Tračani, Dobružani i slično. Makedonska nacija ne postoji. Nacije su na Balkanskom poluotoku oformljene već pre 1500 godina. Današnji Makedonci nisu ništa drugo doli makedonski Bugari. Teorija o postojanju makedonske nacije s vlastitim jezikom i tako dalje je boljševički izum. Zahtjeve za autonomijom i neovisnošću Makedonije zagovaralo je naša organizacija jer se nije moglo otvoreno tražiti ujedinjenje sa Bugarskom, a osim toga jer se drugačije nije moglo jasnije istaknuti ideju o integritetu Makedonije. Za nas je pitanje slobode Makedonije toliko važno koliko i pitanje o integritetu Makedonije. Oni su nerazdvojivo međusobno povezani. Stoga ujedinjenje samo pojedinih delova Makedonije s Bugarskom ne predstavlja